Naawis akmat ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingan na kumalatan iti nagan nga Aimee. Agmay may sa aklaang nga anak. Daksanggasat tanasapa akmat anaulila. Pimusay ti inak gapu iti sakit. Kastamat laeng iti amak. Isu adim makelak nga rod iti puder da lolo ken lolak. Isu na laeng da nagsaruno damat laeng apimusay gapu siguro iti kinabaket ken kinalakaydan. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysan. Lola, apay a pinanawan dakmatan. Kasanuak paitan. Awanan kaduak, Lola. Oy, Aimee, gusto nanday ta. Overacting ka man. Hindi ka pa asangit ita apay ti bangkay ni nanang. Makarengreng ka na. Maladingita naglang amin, Uncle. Kasanuak paitan, tawanan da lolo kan Lola. Awanan kadwak, Uncle. Well, ngapdi ka agrungaap akasta. Agduha ka lang. Saan ama sapol nga irungaap uno ipigsam dagsangit. Uncle Raul. Mga paso na dagdanggan. Nagsakit itinabayan. Magsangit ka, agduha ka lang. Saan ama sapol nga ibigsam. Nawatam. When Uncle. Tangayawan mo tanda na ng kantatang. Kung may kalangan agnaid iti balay mi Aimee. Agpaiso, Uncle? Wen, agnaid kan kata kami. Nga maggagat ka. Ngamin, jak kahit ti sa duta ka balay. When Uncle? Kan nagsarteng ka pala nga gadal. Tapno matulungam na antim alorna kadag iti trabaho iti balay. Amom tagluto. Amok, Uncle. Nasaan nga rot no kasta. Agluto, aglaba, kan agdalos daramidam. May mayatan ti kasta. Ang tag may saka dito'y da na balay. At lisijay, taadda kami akadwam. Adda kami amang isakit, no bilang taadda mang tangran ken ka. Agyaman ak, Uncle. No makalungaw tayo to. Nagituloy mo to dagadal. When Uncle, ket agyaman ak unay kada kayo. Agdalos ka dito'y kusina. Kalpasan na, ijay kwarto mi. Kan punasam amin atawa, wan? When Auntie. Agawa am ti agdalos, tagluto kan tupay inton madamdama. When Auntie. Kalpasan ama kaluto ka, laba am to amin dagiti inakas ko a kurtina ken up ti kama. When Auntie. Numalpas mo to amin dagiti ipapaaramid ko. Inkanto alaan te inorder ko asaba ijay ayan damari mercy, ha? Pangan-anwan niyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo, ta isursur mo nga ilako. Ha? Oh, abay, di mo kaya? Masadot ka nga agisursor kasta ka di? Ay kwa, Auntie. Kayat ko, nagagatak amang isursor. Banana Q! Gumatang kayo! Banana Q! Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ay, nabanog ako. Ngamjak mat mabalin ti agreklamo kada anti kan Uncle. Taong tandak mat no ko, ha. Ay, sakla makaina na. No pa nagtuturo ganiti rabi, eh. Sapay ko mata magatang amin to'y lakok a bananak yo. Idi kasta, masapak mat a makaawid. Bananak yo! Gumatang kayo! Simangput kamot gaya man kanakan. When Uncle, Kahit nalakom katimot lang amin timpala ko ng tem. ada nabati adto Uncle, ngamakinan kon ata mabisinak mat itayon. Abay ngay, isupay ko matibayad day. Abay, di ka nangan ayay dagsapa sakbay arimor ka. Nanganak Uncle, iso na laang ta mabisinak mat ngamin unay itayon. Inton maminsan, agbusog ka,
Tapno saan mo akanan tilakom. Sayang mati mapaglakwam ko may ti dayday. O ala, bayamon lakay. Dayjayan ti tangdan na naglako iti bananak yaw. Ha? Yag mo amin tinaglakwam ay mi. Atoy, auntie. Agi na ka. Kalpasan na. Ingka agluto iti pangrabyan tayo. Ilakok ti balay kan lote day tinanang kan tatang bakit. Kasanong ko mga ilako. Ket ni ay mi tinakanagan ichay. Iso tinang ipatawidan dagiti dadakkelyo. Gaputa isukat nga rod ti pan nakabagi day di manong Armando akapsat mo. Well, nga madamot kanyak ti papeles ti balay kan lote. Kan maysa, kanakakmat na imi. Adda iti puterta. Isungat da nga rod karbangak amang ilako iti dayday. Kat adang harudan bayar mo. Ato ti bayar ti hausin lat. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Makamu ka nga rod araol. Wen, tapno da pang negosyo ta. Kan pagtuluyon tamit lang nga gadalay mi. Iti kasta, awan mo't may bagbagana. At dagan ka lakay. Anya ngay kumaan negosyo ti plano. Panunutan tanto na imbag. Inton may gamantanton ti kwarta. Bakit? Magustuhan ti lokasyon ti balay kan lote ngay laklakom, Raul. Ket kasano ngay madam. Gatang mga rudan Di ka madanagan. Tasan kumot nga ipangina. Damag ko at ikaanakam kano mat tinakanagan ditoy. Apay ngay asikati mangilaklako. Ay kwa. Kasto amin madam. Puto nga iso tinakanagan ditoy. Tay sugat nga ruti nang ipatawidan dagiti dadakalmi. Kas pan nakabagi day di kapsat ko nga ama ni Amy. Iso na lang takayat ni Amy ti agtuloy nga gatan. Iso napagnumuan mi nga ilako ti balay ken lote. Kasta ka di. Wen, madam. Sigurado lang nga awan to ti agbalin aparikot. Inton gatang kon day ti adag ka. Awan, madam. Masiguradok day ta. Sige, gatagak nga rudan, Raul. Itatanala ko mun ti balay kan lote. Anya ti planong, Raul? Pampanungtag nga ron na niya ti meta negosyo. Pangalan nga ta. Bagasan, water refilling station, bakery, unno pigiri. Ay kat kumpurme kan ka alakay. Tinapatag at da pangibautam iti kwarta naglakwam iti balay kan lote. Iti kasta saan amabukaw. Wani nga ron. Anya nga tayo ti kasayaatan ng negosyo. Aywan, kasano ni Amy? Agtuloy matlaang kadingagadan. Una, magtuluyan ta. Tauray malpas na lang ti high school. Mabalinan. Mani, gumatang kayo itinalinta, Mani. Gumatang kayo. Neneng. Ay, wala na. Nagkagat ka mo din, balasan ko. Ay, wala. Tamaong tanak ngamin, wag sadut-sadutak, nana. Kasta ka di. Sa dino nga iti balayo ditoy. Asidig lang dito'y, nana. Ay, da kayo ka diti nakagatang iti sigod a balay ni? Ha? Awan. Anak nakakadi ni Raul. Ay, saan, nana? Kaanak-anak. Awan anak da kanyan ti Lorna. Kasta ka di. Natay nga minan dagiti dadakkel ko. Kastamot dun da lolo ken ni lolak. Sigun iti day di lolo, daytoy kano abalay ti panakatawid day di tatang ko. Isu nga impanaganda kanyak. Isu na lang ta inlako motten yang kel Raul. Tapno adda kano pagadal ko. Kasta aya. Wen, isu makipagnana edak met ita inja malayda. Ay, manungay gayam tigatangan niyo ama ni nana. Kwa. Gatang kami nun balasan ko. Iti kasta, di kan mabannog amapan mangisursor. Agpaiso nana? Wen, mala. Kwentam numano amin dayta, tay sa tibayadak balasan ko. Ay na, agyaman ak unay nana. Ayan tinaglakwam, ay mi. Atoy, ante. Kasta agtrabaho ka para iti allowance mo.
No di ka agtrabaho, awan mo't pangalaam iti igatang mo kadag iti kasapulam. Iso nga gagat ka, wan? Wen, auntie. Narigat mo't ano puro libre ti itadmikan ka. Malugi kami mo't akin ni uncle mo. Iso nga ano sam nga rot ti agtrabaho. Tapno at daw mo't gunggo nami amang pakpakan kan ka. Nawata. Wen, auntie. Mala, ingka nga roda nagluto. Apag guston to, inton sumangpat ng uncle mo. Wen, auntie. Nakapsot gayam ti water refilling station. Basit ti maganan siya ti binulan. Anong santan aging ga masubot ta tinagpuunan talakay. Hilakok san. Ipasublat ko ti sa bali. Anya? Agraman ti pigiri. Hilakok mo't amin na nababoy. Anya? Agpautang talagan. Nalaklaka ti trabaho na. Kaya't mo asawan. Agpaporsyento ta? Wala. 30%. Bakit? Ay, kutsi ka nga ruta. Imbagkan ka ta business-minded ka. No siya, awan amo ka dagita. Suportaran ka latan, lakay. Agsardeng ka pa'y lang ag-eskwela imi. Awan nga minin kwartang aramatam. Anya? Kunak man no, usarag tinaglakwan yung iti balay kan lo, ti atawid ko. Ha? Ay, kukwa. Sanda pa'y nga binayatan ka na kan? Inutang da. Kasta aya, uncle? Wen, iso nga agsardeng kan. Tani, awanan pagpaadal mikan ka. Ang uncle, kayat ko ti agadal. Iti kasta, adan tumat ko mamay pagpanakkel ko. Kasano aklangan ngay no sa anak a makaadal? Apay ay adi ka makawawat ay me. Saan da ka nga rudin akabailan apagadalan? Kan, saan da binayatan ti balay kan lote ngayon lahok? Iso nga agsardeng kan. Agtrabaho ka langan dito balay. Nawatam. Lunes ita, apay, awan ka di klaseng balasan ko. Kwa, nagsardeng ako nana. Di umot ngamin ka no binayadan ti balay mi. Iso lang, deje tinamnamaag apagadal ko. Ha? Nagkunadyak binayadan, balasan ko. Ni Uncle Raul nana. Bayadan niyo kumantap no ada pagadal ko. Anya, ay saan na pudno day tabalasan ko? Ay, kaasi kamat. Luklukwan na kalaang ni ulitag mo. Ha? Anya ti kayat yu asawan nana. Ubing ka pa'y ngamin balasan ko. Iso adi mo pa'y maawatan ti amin. No kayat mo, siya kun ti mangpadalkan ka. Ha? Awan anak ko, gaputa nagbakbaket a kabalasan. Dagiti laeng kakaanak ti pagatadalag. Kat numanlugot ka, agnaud kan dito'y balay. Ibilang ka kaspudpudno a kapamilya. Saan kayo matakapkapin ano nana? Saan kayo akabagyan? Kababain mat Awan rumbo nga pagbainam. Pudno asaan tangag kapkapin ano, ang maasyanakan ka. Isakit ka. Saan akas kadagiti mismo akadaraam nga alalilaan da ka. Parparigatan da ka iti trabaho. Imbes apagad-adalan da ka kuma. Kat, di ka mapan. Awan matkat ti parikot ka na kami ay me. Lukasta, palubusan dak nga ampunan ni Nana Amelia, Uncle Raul. Katwa na. Apay kung mga alaptan ka. Nulakit di takayat mo, di mapan ka. Kay kayat ko pa'y kiti Ha? Kwa. Tikayat ko sawan. Nasasaya ti jay tabak nang ti jay bakit. Maitid na amin na kayat mo. Amangan no pagkatalan na kapay ti jay. Gamin, awan pangikastaan nan iti kinato ti kwartana. Isungarot ti ko Nana, Uncle. Pagkadalon dak ka no. Kayat ko nga minunay ti makaadal, Uncle. Iso asapay ko mata maawatan dak. Awan pa rin ko tititay tayo me. Kas na kunakon, nasaysaya at amapan kay jay, tadda mabalinday jay bakit. Makapangan kay dagkakay mas amakan ni jay. Iso sige, mapan ka. Tawan mo't mangiparparin. Oh, lakay. Di mo unay ti agsida iti karne. Nang runa da kita taba.
Kin inayadam man ti mangan. Kasla ka may bibusan. Jak mga makapangan no awan tita batikar niya si Dag. Bakit? Ay, unay kalakit din aya. Iyag mo man dagitan ataba. Na, ano nga? Di mo iya dayo ti si Dag na jak pa'y nabsaw. Sakto man lang ang dagpalingki. Kanayon akas ti tigat gatangam amasida. Pasig atap-taba. Kasta nga ron ti kahit ko nga si Dag. Karning at taba-taba na. Bay-bay anak ka dilag. Jak makapangan na awan taba ti karni si Dag kunak manan. Mala, yung mo rin tatay busag. Sayang tinggatang ko. Ay, awanin. Nalugi amin ang dagiti negosyo tabakat. No pinaggidan mo ngamin nga inibatan ti water refilling station kan ti pigari lakay. Wana, tawan mangarot magangganan siya ta. Agbambanog talangi jay. Wala, ngam kita amita. Awanan. Namimpinsan maten analogi dagiti rinugyan ta negosyo. Unak man no kunam anapig sa day tapautang business. Ang awan madlat ta. Ay, huwag nga ron. Natungag paiso ti pautang ta. Ngam, awan mo tinagbayad. Nagrigat nagsingir. Kasanuta pa'y itan lakay. Pangalaan tan ngay iti kaninta. Yaka mo bakit? Makaumat ka sa biyag. Timat gaya man balay da Uncle Raul ti malabsak. Tinasayaat. Dumagasak man. Uncle Raul! Auntie Lorna! Umayak man! Yahoo! Ni Uncle Raul mat nakaturog iti indayon nga da iti balkon ti balay da. Jakon si nga baliwak tulatan ti dumagas. Uncle! Uncle Raul! Uncle! Uncle! Tulungan na ka. Ay, maragat. Diyos ko! Karuba! Tulungan na kami! Ni Uncle Raul! Sana makaangas! Tulong! Hello, Auntie Lorna. Oh, ay mi, si Kamat. Apay, anya ti masapon mo? Ni Uncle Raul, Auntie. Intaray mi dito'y ospital. Anya? Apay, ano ti asawa? Naatake ni Uncle, Auntie. Madama atamtaming ang dagiti doktor. Anya nga ospital ti ayan nyo. Taumaya kadagos. Sige, Auntie. I-text ko ti address ti ospital nga ayan mi. Urayan da ka dito'y. Darasag pa'y tagpataray. Tapno makasangputak kadagos iya ospital. Ay, nagpuntog lakit din aya. Ti sarsaron mo kalugan. Ay, overtake ak man langan. At datrak ka masabat ko. Diyos ko, di mo ko mabaybayan na Auntie ka ni Uncle. Ikaw na yung lalingit ay may panasam ko. Amangan no makapadakis kan katikaste. Makaasim at da Auntie Lorna kan Uncle Raul na. Nagsarunoda madlakit din na ospital. Agdalag kay di Diyos panasam ko. Padya ka din na baybay ang dalor na kan Raul. Kumusta kan, Auntie Lorna? Ha? Ay, awanan. Pinutatan ti sakak, agapuanan ti pan naka-aksidente. Auntie, Awanan, sir-serbi.
Kasano agpaitan? Hindi ka madanagan, auntie. Tadnaak mo't ang mga sikaso kada kayo. Ha? Kumusta gayam ni Uncle mo, Amy? Nasayat mo't tanti ka sa saad na, auntie. Iso na lang ang tasan una yung makabalikas. Napiktaran ti panagsauna, gapo iti pan nakaatake na. Apay ngaya kasi matan tinagtungtungpanan may gagasawa. Kasano kami paitan? Ato yung tigatas yo, auntie, uncle. Agatas kayo pa, isakbaya maturog kayo. Agyaman ay Ang iyang manag kaanakan. Oh, di ka agsangit auntie Lorna. pagkawanan da kami kumakadagitisan na nasayahat nga nararamid bigan kay ti kalabas. Malasang ko. Siguro siya kakanakan. Sorry. Pagkawalan ng pagkawalan ng kami ganyan. Nagbalik kami. Ada all bit ka. Napalabasan dayjay, auntie, uncle. Awanan kanyak dayjay. Tinapatag ita, katyag dama. Nalabit ang karma. Kada kami dito. Napasama kada kami. Kasano tapaitan lakay. Agpada tamutan na sana makatrabaho. Sakit na lugi man amin na negosyo ta. Di kay madanagan, auntie, uncle. Ingkari ni Nana Amelia at tulungan da tayo. Kat ikarikmat nga aging gat kabaalak, kan napigsaak. Jak tumauma ang mga sikaso kada kayo. Kas itiin kari ni Nana Amelia, tinulungan da kami. Iso tinakakaammo anang tangdan iti mga sikaso kada anti kan uncle ko. In pa-therapy na ni Uncle Raul aging nga inot a nagimbag, ket nagtrabaho daytoy kas driver kan gardinero iti balay na. Intuloy kumat tinagadal babaan matlaang iti tulong ni Nana Amelia. Nagturpusak nga rod iti kinamaistra ket mangisursuroak ita dito Ilocos Sur. Bumaket ken lumakay metten da uncle ken auntie ngem napigsada pay met at tumulong kadag iti trabaho dito'y balay. Kastamatan ken ni Nana Amelia. Dakkel a panagyaman ko iti Dios gaputa inted na kada kami ni Nana Amelia nga iso ti nakariknaak iti pudpudno apan ang ipateg ti maysa nga ina. Kanayon kong ay karkararag asapay kuma taikkan pay ti Diyos ida iti napaot abiyag tapno makadennak pay ida iti mabayag. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Amy. Ken ka pagayam, Amy. No apay met ngamin ano maminsan, no asino pay ti saan mo akap kabagyan wenno kapkapin ano, isupay ti makatulong ken ka. No asino pay ti kabagyam, isupay ti mangidadanes ken mangululpit ken ka. Saan metkit di nga amin taaddamet dagiti kakabagyan ana ayat lattamet at tumulong. Tinapatag ita ket nakaturpos kan ken nakaamiris metten da angkel mo ken ti asawa na. Ket sapay kuma taagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo a makangngeg. Ditay kuman urayan nga adda pay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Alakas nan pagayam Amy,
ket pagyamanak unay tiing kapanang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. May saakmat kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may satoy programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Aloyda. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. Makunak anagasatak gaputa nasisingpet dagiti nagbalin nga amok. Kabaliktaran kadagiti dua nga inmuna ang nagbalin nga employer ko. Malaksid adugyot, nauyong dapay. Kunada anagasat ti manugang ama ikamang itinasingpet ken naanos a katugangan. Mabalin siguro, no saan arupat kwarta dagiti na ikamangam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakngarod amang istorya iti padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello, Lakay. Simangpot ka din dagiti balikbayan box nga impatulot ko. Wen bakit? Kay deliver dala unay. Apag gusto ti awag mo. Nasaya at mat nga rod no kasta, Lakay. Okay, kasano? Nakapakada ka ka din ka nagiti amom? Saan pa'y, Lakay? Agpakada akpay laang. Kasta ka din? Wen. Ay ket lalaingam ang harot ti agpakada. Iti kasta, palubusan da kang agpakasyon. Tane, kailiw ka una yan bakit? Wen ka di, Lakay. Uray siya, kailiw kayo matunayan iti anak ta. Di ka agdanag, tayawag ko adagos kan ka apaman apalubusan dak nga agawid. Daddy, ada seminar nga tindaran medyo Manila inton bigat. Kastaya, ang ingat ka ano kayo ijay nga anak ko. May salamat ka tingal daw, Daddy. Agawid kami matlang kalpasan ti seminar. Kunak lakit din magbayag kayo ijay. Saan, Daddy? Agawid kami matla dagos. Ay ket, agan anat ka nga anak ko. Di mo liwayan tiyag kararag. Nang runa ket agbiyahe ka itadayo. Wan, Daddy, impakamom ka din ka ni Mami. Wan, Daddy, nagsarita kami tayo niti cellphone ka ni Mami. Ay na, liyam anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mo tunay, Mami. Kasla ka ano laang day dinaodi ang nagawid hak. Agkataytayagan talaang iti. Ita, nataytayag kan ngam siya. Naan-anay kan abaro, anak ko. Siyempre Mami. Alagang Daddy ko naman. Kat, saan ka di ang nakadlaw di amam? Iti nagpakada ka. Amangan mo't no amo na nga umay nakgayam sa batan. Saan, Mami? Nasaya at mat nga rod no kasta. Kayat ko nga min asorpresaan jay amam. Amangan no sumungsungat ka pa lang, kat tarayan na ka na sa batan ni Daddy. Anya? Masigurado ka kailiw na kayo matuna yan. Kanayon nakngarod na sa rudsudan. Noon niya kanon ti update mo, may papaniti pa nagbakasyon mo. Kasta aya? Wan, Mami. Mala, umay kangarudan, tamapantan iti terminal ti bus. Iti kasta, makaawit na mutan. Ne, saan samot a sorpresa ti panagawid ko? Apay ngay anagadumot ti tao dito'y balay dalulam, liyam. Wan nga rod, Mami. Mala, ibaba mo dagiti awit ta anak ko. Wan, Mami. Mapit lang, talaak dagiti daduma ang maleta itilikod tilugan. Ay na, ipag. Unay matun ti kastoy nga isasangpet mo. Ha? Kumusta kayo, ipagpresi? Umay ka, dumanon ta di tabalay. Sino ti? Naatake ni Manong Melchor idirabi ipag. Intaray medyo ospital. Yung dead on arrival ti kapsat ko. Awanan ni Manong Melchor, Manang Luida. Awanan, tinakasingsing patakapsat ko. Saan? Saan
Amon na daytoy. Saan? Melchor asawa. Apay ati mo man laang mat inuray ti panagawit mo. Daddy, apay pinanawan na kami matan. Melchor. Magsayaat ka mata pinanawa kiti kalman. Kunampay nga awagan ka. Apama na sumangpetak. Sukunan na kijiili. Apay nga yabangkay ka mata na sinangpetak. Apay, Daddy. Ililiwag dagiti para ti arahot mulak. Unaklakit din numariknak manen dagita. Apaman na makaawitan. Ngamanyan takas tayo matan tinasang patat. Unay matan, Melchor. Makonkonsensyakat nga rodan, Mami. Nagulbudak ka ni Daddy. Awan matakas nga intensyon na anak ko. Kaya't ko lang matasorpresahan ti amam. Patsyak amaawatan na ta ni Daddy. Unay matrakit din ti kastya na pasama ko, Mami. Nagsakit. Itatawanan ni Melchor. Uray dito'y pailaang balay nga agnaed ni Liam kabayatan ti panagtrabaho medya abroad, Loida. Wala na. Katagyaman na. Imbag dito ita mabantaya ken masikasok ti apog. No agawid iti balayo agmaymay sa ijay. Awan ti agluto iti kanen na. Ken awan aglaba kadagiti mureng na. Kabailan na matkit diti agluto ka naglabanan ng iso na lang ang tawan to ti kadkadwa na ijay. Isungarod ako nakadituyen balay nga agnaed. Wala na. Di yun to kumangarod baybay-an ni Liam. Alangan mo tabaybay ket apok mat. Basta ka na yunam to ti agpawit iti allowance na Wala nang. Talaga akas na ti aramida. Nasayaat mo nga rod. Amumat nga awan trabaho mi kanitatang yaw. Mangnamnama kami laeng mat iti dagiti kakabsat day di Melchor. Isu nga anusam nga rod apawitan di anak mau. Ket no adda nawadwad di iraman da kamin tumetay na pawitan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Naawat yumatlaan ka diti impawit ko. Ay uwan balasang ka ket agyaman ak Awan anyaman na, Nanang. Ay wan gayam. Inton maminsan nga agpawit ka. Naydayunam tuman wan. Ha? Planok namin ti agpatakder. Iti uray basit lang nga istor dito'y sango ti balay. Isupay pangalaan mat iti gastusen mi para iti inaldaw kasapulan may. Kan pangalaak matlangan iti inaldaw abalon ni Liam. Mayat sakit di ngagpay sa day na panunot yung ananang. Ay talaga amayat. Nang rona kat awan unay istor ditoy. Agla kung tumat kanon ni Presi iti barbecue dito'y sangaw. Sige, Nanang. Mangipawitak to nga rod iti aramatin nyo nga agpatakder iti istor. Sumarunon ton ti pagpuunan nyo. Apay ngay akas ti matan ti marikritnak. Kasla ka na yun ngagkakapsot. Kan agagatal ti entero abagit.
Kasanuak pa'y itan ang makatrabaho no kastoy. Agsakitak matan. Kunak no allergy lang. Ang amdi namat ikan kano dagiti agas sa atong tumarak. Kasla kumarkaro pa'y kit din. Imado dagiti agtubtubo akas labutling iti gurong ko. Ay, anya nga ingatan dagito eh. Diyos ko, tarabayan na kani. Pagimbagam dagito'y amarikrik na. Di na kumabaybayan, Apo. Me and my wife decided to send you home in the Philippines. Sir, Don't worry. If you're already okay, just send us message so that we can take you back here to work again with us. Okay. okay, sir. We will give you money. You will use it for your medication in the Philippines. Thank you so much, sir. Thank you very much. No. Don't cry, Loida. Don't cry. I'm just happy, sir. Thank you for helping me. Oh, no problem, ma'am. It's because you are good. You are good to us, husband and wife. You are hardworking. Thank you again, sir. Thank you very much. Yeah, it's okay. We will wait my wife to go home and we will take you to the airport later. Ne, apay ngay akas laki mo tong kamatan anak ko. Ha? Kuha, mami. May kawak lang siguro iti puyat. Di ka nga minunay agpuypuyat, ah. Kasano ajak agpuyat iti sumat ti oras ti panagtrabaho, mami. Anya, kaya't mo asawan. Agtrab-trabaho ka iti rabi, Liam. Wan, mami. Kurang ngamin itid dalola abalon ko. Saan nga umda sa pare ti gastusat nga inaldaw. Iso ang nag-working student ako na. Anya, kasano kumaakurang? Kat no sobra-sobra pa nga ruti itid kong allowance mo. Amuklatan na sobra, mami. Ang jaklatan nagtagtagari. Isang kaibaga ngamin nilong na akurang kanot ipawpawit mo. Anya, Amok mo tamarigrigatan kang agtagtrabaho ijay. Iso jaklatan yung bagbaga. Amangan ngamin ibaga na pa yung agpulpulong akka na kayo. unay matan. Kastagayam ti pampamay andakan ka, anak ko. Sa dino nga ayan ti inlutok ama si daitay. Ado day kaya, awan mat dito'y lamisaan. Kat no kinalubak mat itay dito'y. Awan mat lang ang itiref. Apay, naibos nga tayo. Anya ka diti sapsapulan niyo, mami. Ay kwa anak ko. Tay man inlutok ama si daitay. Mga anak ko maangam awan matan. Ay na, di kan mas daw, mami. Ha? Apay, di yo ammo ang misteryoso da di abalay. Anya ti kayat mo asawan, Liam. At da imot ni Lola, mami. Idulin na amin na masida. Grocery, kanda dumapay. Anya? Kunam no na ibusan. Ngam saan, tay duldulin na iti kwartuda kan lolo. Jak amo nga dagayam kastang ugali ni nanang. Iso ngagpaimbag kayan, mami. Tagawit tayo na iti balay. Narigat ti makipag na dito eh. At damot balay tayo, di agawit tayo ni Jay. Nanang, agawit kami payla ang kiniliam ijay balay mi. Tapno at damot agyan ijay. Ijay kami payla ang kabayatan ti panagpaagas ko. Ay katadaken ka day taaloy da. Awan ba magiparparet. Agawid kayo tada ba nga agpay subalay yaw. Wananang, kat amangan numabalin asublata konti istor. Iti kasta, at damot pangalaan mi nga agina iti kanin mi. Wano saan, bingayin tayo laang tikita na. Tapno masubot ko matinagpuuna. Awan tinagbanlugam ditoy. Agyaman ka paykit di atapalpalamutan kayong agina. Ita, ada pay laang turad mo nga agsinger.
Nanang, Nalawag mo't siguro tinangag mo, Loida. Awan nagbanugam di nga store. Siyak tinang padakkel iti dayta. Siyak tinang itrabahaw. Siyak tinangas asikasaw. Isu nga awan nga rod karbengam amang bingay iti kita na. Naawatam. Ale, pumanaw kayon dito'y abalay. Pumanaw kayon. Panaw! Alaan nyo amin akagawaan nyo. Kat saan kayon nagpakpakita, pay? saan ko mamatakas na, presi ading ko? Makisarsarita akmat kada kayo itinasayaat Lumapay ngay akas to'y matandara aramidan nyo. Ay na, awanan ti adupay asa umanang Loida. Basta pumanaw kayon. Nagalas ti ugali manay kamkamang. Pinagnaed ken pinalamot da kayo dito'y balay. Ngam sikapay ti adaganas nang agsingir. Awan utang mo anay baganakam. Anya, tasyak pay kit din ti awan utang na anay baganakam. Kat talaga mat. Iso pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Kat saan kayon ngagpakpakita pay. Da kayo ti awan utang na anay baganakam. Gaputa pagliba kanyo dagiti intultulong ko kada kayo. Kabayatan ti kaadak ijay balasil taong. Neta, sumungbat ka pa ilaan. Anay ko di nakipungit, Presti. Ibatanag. Antay ka tirumbangkan ka. Anay ko, anay. Ito lang, Presi. Ipatam ni Mami. May saka matliyam. Awan utang mo anay bag-anakam. Iminaka. Di mo kabilan ti anak ko. Huston, Mami. Huston. Di mo balasan yan, Presi. Kalma ka kuma. Pangasim, Mami. Huston na ita panagsangsangit yung, Mami. Amang niya pa iti mapasama ka na kayo. Liya man ako. Mami. Noon dapay siguro na di amam. Nalabit asan akastoy ti mapaspasamak ka datay ita. Mami. Diya ka mo akas jay gayam ti kaalas ti ugali dagiti na kay kamanga. Ala. Husto daytan, Mami. Sa nabala ito nakapanaw tamo ti jayon. Pasensya kan taimbati ka kadakwada anak ko. Diya ka mo akas to unay gayaman arigrigat mo iti danada. Awan basal mo, Mami. Isudat ya yan ti biddot. Ang sa nabali. Nalpasan na dyan. Tinapatay. Nakapanaw ta ni dyan. Kat saan ta na mapadasan ti kinaulpit da lola ken anti Presi. Wan anak ko. Wala. Agrupat ka nga rodan, Mami. Di mo't ita ti follow-up check-up mo. Kuyugan ka naman pan iti doktor mo. Hello? Sino da ito eh? Hello, Manang Loida. Pangaasim ka di ata tulungan da kami. Ha? Presi? Siyak nga rod, Manang. Naatake ni Nanang katintaray mi dito yung ospital. Sigun ka dagiti doktor. 50-50 kanu ti tsansa na makalasat. Ha? Pangaasim tatulungan da kami. Kuha. Amuyo mo't amada mga agpapaagasak gapo iti sakit ko. Pasensya kayon, ngam awan maitid ko. Imot, talagang awan utang mo na imbaganagam. Nagalas ti ugalim, Loida. Awan sir-sirbi man nag-abroad. Presi. Adala ang dakas ang mapasamak ka ni Nanang. Sikat ipabasulag. Imot ka. Imot! Ha? Ay, hello? Hello? Awan ka nun ni Lola, Mami. Natayen. Wan nga rodan ako. Kaya't ko amapan kitaan. Ang amangan lagi skandalo manan ni Auntie Presi. Nakababayin ka rin iti tao. Wan nga rod. Sapay pinangtaan naksakbay anatay ni Nanang. Ala, bayan yun, Mami. Di yun panunutan ba ita? May stress kayo lang. Sukit din ti panunutan nyo. Agpaimbag kayo kit di. Iti kasta, agsubli ti sigod ti pigsakan pamagiyo. Wanan ako. Katagyaman na.
Gaputa ka na yun ti kaadam iti sipay ko. Awanan yaman na, mami. Asino paingay ko matag tinulong no saan adata adwa. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay, mami. Dayta kumati kanayon alaglagi pa nyo. Kasta kaulpit dagiti na ikamangak. Awagan na kumalattan itinagan adyon. Nakapagsurat akmat tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko amadama amapadpadasak ita. Ket kayat kumatlaangan akidawan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. 2012 idinaamamok ni Tanya. Inayat ko daytoy iti likodan ti kinaadnan anak na. One Miss F. Maysa a single mom ni Tanya. Ngem saan a nagbalin atubang dayta iti panaginnayan ayat mi. Inakseptar ko tinapalabas na ket nagkalaysa kami iti tawen 2016. Iti lasod ti upat a tawen a panagdan nami, nagbalin met an-annayas ti linnangan mi nga agasawa. Kastamatan iti babae asyuman ko. Inbilang na kaspudpudno nga ama, ket inbilang ko met daytoy kaspudpudno nga anak ko. Aging gaan na danon ti tawen 2020. Kastoy man dagiti pasama. Simangpot ka din ni mami, Mika. Awan pa'y mat, Daddy. Ne, apay ngay. Malaman na. Saan ka diya nag-text no imawag kada kayo? Saan ba't nga rin na nagte-text? Isa ati amok agad nakaawidan di ti balay. Kinasaya at awagan man kit di. Awan nga minlod ko kay damagam no sa dino tayan na. Ibagam asukunak no dapay langit yung pwesto. Sige, Daddy. Mabit lang nga rin tawagak. Oh, at dayta. Agriringan ti number na. Di naman sungbatan. Apay ngay nga ta. Uray kumamat no ag-text no sa dino tayan na. Iti kasta, saan nga agdandanag da tao? Urayan tayo latan a sumangpet ni Mami, Daddy. Masigurado ka paawidan dayjay. Hello, bakit? Agkaraya akon. Masaduta kon nga agbiyahe. Grabe nga minman ti traffic. Kasano dita pwesto? Nag-close ka din, tadagasin ka? Itayak pa'y ang nag-close lakay. Adaak dito'y palingke. Kadwak ni Julia. O sige, urayan na nga ditan, tadagasin ka. Saanan lakay? Umunakan nga agawid. Agtaksi akton. At dapay nga min papanan mi kini Julia. Kasta aya. Wen lakay. Sige nga rin bakit? Awagan na tulatan no awan taksi amaluganan yung agawid, tasukunan kayo. Wen lakay. O sige, umunaak nga rin nga agawid bakit? Mami? Apay, naibos ka din ti allowance mo, Mika. Saan, Mami? Ado pa'y mati kwarta. Kat, anyangay nga rin ti bagam. Salud-sudet ko, Ma. No asino ti lalaki ang nakita kakadwayo idi kalman amang mangan iti restaurant. Dayjay. Kadwami nga ahente iti natang. Napan kami nangan kalpasan ti panag-deliver mi. Aya? Saan ka di ani Uncle Armand dayjay? Ha? Ay, nailasin mo matgayam. Damagam pa'y lang. Asit gan kayo ko, Ma. Ngam nadlaw ko na pas nagmati pa nagsarsari tayo. Iso adya kon imasidag. Ha? Ay kwa, di mon istoryaan kin ni dadim anakita da kami kin ni Uncle mo Arman, Wan. Apay aya, Mami. Awan maddakas na no istorya. Saan ka di? Ha? Ay, Wan. Basta, di mon istoryaan kan kwa na. Naawatan, Mika. Tanya? Ha? Uncle Ramon? O sino tinakakotsya nang itulod kan ka? Ha? Ay, kwa, Uncle. Kadwak nga ahente itinatang. Narabyan kami ngamin ang nag-deliver. Awan ti maluganak at taksi. Iso nga intulod na kung dito'y balay. Sigurado ka? Wen, Uncle.
Sigurado ka akadwam lang dahi jay nga ahente itinatang tanya. Ha? Ne, anya ti kayat yung asawan, angkal. Una makadwam nga ahente itinatang. Nasken ka rin nga agin nagag, kan agin naragop kayo pa, sakbay abo mabaka iti kotsena. Ha? Angkal. Apay, nalipatam ka din nga dan asawam. Angkal. Di kan makapaglibak. Sa anak abulsag tanya. Ti kunam siguro awan makakita kada kayo niya. Malas mo tasak tinagbalin na karubayaw. Nalaingak nga agpaliew kunam sa. Ibagak na ito ikani John. Ay kwa, saan angkal pangasiyo? Ikarik, jakon ulitin ti inaramid ko. Basta diyo kuman ibagbaga iti asawak. Pangasiyo, Angkal Ramon. Ay, sana mabalintan niya. Inkalay sana ka ti kanakak. Inayat kan impatig na kayo iti anak mo. Nagsingpet ni John. Ngamita, lukom lang gayam. Saan na deserve ti kastangar aramidem ken kuanatan niya. Masapo lakasaritak ni John. Pakawanan na ka din, anak ay. Pasensya ka nun aramid ko ti kasyay. Ikarit, saanin ang maulit? Tanya. Ibagamkin ni Uncle Ramon, tauray saan tayo nga agsasarita iti barangay hall. Nakababain ngamin kadagiti kabaranggayan tayo. Pasensya ka. Ngamnas kan lang agsasarita tayo. Iti kasta. At damot pang siguradwak at talaga atimon ulitan ti kastang inaramid yo. Naawat mo't siguro ni Arman ti surat manipod iti barangay. Jun, kabailan na kadi akitaan ang maibabain iti sangwanan ti ado a tao. Si kamot lang ti nagaramid iti pakaibabay namtan niya. Ammumot gayam ti agbain. Ngam di mo pinanunot day tasakbay ang nagaramid ka iti kalukwan. Jun. Pinayabak mo't tandag iti dadakkel mo. Kasta mo't tandag iti dadakkel ko. Kan adda sumagmamano aninong kaninang ta iti kasara nga umay tumot lang iti barangay hall. Anya? No saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Awan kumamot ti kastoy ang mapaspasama kita. Iso nga aganos ka. Ngamin, si kamot lang ti akimbasol iti amin. Kurt, kumusta kayo matan iti asawam, John? Kasi ti Diyos nanan, nagsublimat na iti sigod tilinangan mi. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta anak ko. Sapay ko mga rod, tadinan ton aramiden ti mangluko manenken ka. Nanang. Inaldaw ka de amap mapan iti pwestuyaw. O nanang, inaldaw ang mapanaglako. Dagdagasag iti pwesto, kat agkikitan kami matan nga agawid. Ay katrumbang na laeng Da kayo ti agasawa, iso ada kayo nga rod ti rumbang nga agkuyog. Saan kat ano asino la ditan ti pakilugluganan na. O nanang, aramidak mat namin nakabalak tapno matulunga kiti pwesto. Nangruna no kas nga ag delivery tinatangkan prutas sa lako mi. Kalpasan na, agbiyahe ag tumatan. Sakto matan mapansukunan ni tirabi sakbay nga garayak. Wan talaga akasta anak ko. Anos ken sakripisyo ti kasapulan, tapno agbalin ana urnos ti relasyon yung agasawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Give and take ako nada iti English. Bakit? Apay ka di lakay. Di mo inton umay alawasan ti kasangay ni Mika. Aywan nga paiso Ay na, nagbiit titawan. 19 na gayaman. Wan nga rod Kasla kaano lang iti pagsinsinublatan tang awa-awiran. Ita, balasangan. Kat, anyang iti planom. Ay kat aghanda tayo bakit?
Agparte tayo ti kalding kan baboy. Ni, nagadun ngay lakay. Basit lang na ita. Maminsan lang mat iti makatawan nga ag-birthday ti anak ta. Di lubos-lubosin tan. Anyang iti serbi na iti ato atarakan tayo no saan amasida. Sa bagay matkit di si kangarot ti makaamo, Jun. Wen ka di danagmon aya. Awisem dananang kentatang. Ibagam ta umay da. Sige, umawag ak to iji balay inton madamdama lakay. Wen, awisem amin ita. Anya, amangan no kumurang ti saganam no awisak amin ida lakay. Ha? Ay kat no kumurang ti nayunan tayo ti maparte. Happy birthday manen, Mika anak ko. Happy panagbakit kunak ko ma. Agyaman ak, Daddy. Thank you so much. Uray nga minsan asik katipudpud no nga ama. Inpatag kan inayat naklatan. Makunak amay sa ka kadagiti blessings adimteng kada kami kan ni Mami. Banag apagyamyaman ak unay iti Diyos. Awanan nyaman na anak ko. Amumet no kasano ti kinapatagyo kanyak ka ni Mami. When Daddy, amok kan napanagnakakon dayta. Iso nga agyaman ak unay. Agyaman ak iti kinasingpat, kinaanos, kan kinagagatyo nga ama. No awan kayo laeng, jak amo no anya tibanag mi ka ni Mami ita. Nang runa kat ada akon iti kolehyo. No dudwa kami laeng, amangan no saan ako na makapagkolehyo. Saan mat siguro? Panagkunak kat ipamuspusan na matlat ti amin tapno makaadal ka. Aywan kaya. Ayan ni Mami. Naipos ngaminan ti arak ngayon inuman mi ijalikod. Dayjay man, ada iti lamisan da Uncle Edgar. Huwag ngagpaiso. Ayabak ka di, Daddy? Saanan? Siya kon ti mapan ikayan da. Asikaswam kat di nagiti bisita. Apay ngamin aya ati mo maikbatan ta cellphone mo bakit? Itay ka pa'y apindot dita. Ay na, nagadungarot ti agor order iti natengken prutas lakay. Sapay ti kayak daket door to door. Awan parikot iti day bakit? Tulungan kan ang mapanag-deliver. Wen ako ma, ang mataktak kamutin ay iti panagbiayam lakay. Sana balen. Tinapatay, may deliver dagita nga order. Agbiyayak to, inton may deliver ta amin. Ang mga numabannog ka nga agbangkat. Sapay nagdadagsan dagi jay. Anya nga tanumang tangdanak laangan iti mang karga lakay. Siya kun, bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kabalak na kita. Sigurado ka? Uwin ko naklangaro rin. Awan to, mati bilib mo ka na yak. Saan mo't nga iti kasta lakay? Pampanunutek laang matipan nakabannog mo. Ay kat talaga kasta Tinapatay at tinulong ta. Sige, si kangarot ti makaamo, Jun. Akin cellphone ti adda iti rabaw ti ref, John. Itay pa'y aring-aring. Ha? Ay, jak mo na. Cellphone siguro ni Tanya, wano ni Mika. Sa dino aya ti ayan dagiti agina. Agdigdigos ti asawak nanay. Ni Mika, agrumbat sa ama pa nag-eskwela. Ay kat di mo pa'y laapan kita no asino ti umawawag. Amangan ba't no importante ti ibagana. Ay na, amuyo mo, tadyak ugalit ni makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Wad matkit di ngam amangan mat no importante ti ibaga ti umawawag. Bayan nyo di taranan. Makauray mo't siguro no sino man dahi tang umawawag. Sige, panawan kayo pa dito salas nanang. Inakagsukat na mapanak mo tinagbiyahe. Sige anak ko, agan-anad kay ti panagmanehom. Wala na, ket agyamanak. Oops, pasino ti kachat mo bakit? Anya kamot kan, makakigtot kamot yung, pasulpot-sulpot kamot. Saan ka ba't akinigtot nga nakigtot ka? Apay nga ka dito Apay, di ka nagbiyahe. Masadot ako. Grabe man ang ngamin ti traffic.
Saat tumanan agbiyahe inton rabi. Kat umuna ka nga ruden ang agawit, daing kaagluton iti pangrabyan tayo. Agitan tan aba ka. Ay naumunakan. Sayang mat nga minti malakwak no agsara akon. Sapay kapigpigsaan ti gumatang lukas ti nga oras. Agtaksi kami ton kinimika. Apay, umaypay ka no aya dito ni Mika. At da ngamin imbati ti kaeskwelaan na agamit. Jakmat maawit amin, tadamot awit ko. Iso ako nak nga anusan na nga umay alaan. Tagkuyog kami ton nga agawit. Anya day ta aya. Yagbon ata siya akong ti mga wait. Jak amo no anya day chay, tanaka-eko bagman. Ngala, ala akon tapno awan tong tibit-bitin nyo nga agawit. Agri-ring ti cellphone ni Mami. Ada iti bag na. Nakita kasi marak iti banyo itay. Sigurado ang mabayag pa'y day chay. Kitaag man ti cellphone na. Ni Uncle Edgar matgayam ti nag-miss call. Kitaag man ti inbox ti text kan messenger na. Adamat chat da ka ni Uncle Edgar. Basaag man. Isinam ngaminan ni Bayaw Jun. Iti kasta datati agdan na. Anya di kaya tasawan da ito eh. Diyos ko. Nagadupay ti chat da. Ay na. Kas dala teenager nga agchat-chat. Nagrurugit ti conversation da. Unay matan ni Mami. Bakbakatanan. Kastoy kit din ti apan na i-chat-chat. Tila nagbainan. May samat na dyan nga Uncle Edgar. Grabe da. Nagbabastos da. Abak da pa yan ti teenager nga boyfriend kan ag girlfriend. Nagsapa ka mo din nga imay dito yung pwesto, John. Wen, awawan nga rod pasayros. Nakapsot ti biyahe ita nga oras. Taimingak to inton pa nag-aawid. Kasak tumat mapanagbiyahe. Kastaya. Wen, ni Bayaw Edgar ti agidis-diskarga karagiti nga sangsangpet anatay. Inayabam ka di bagay? Ay, uun lakay. Awan ka nung aming trabaho na. Iso ako nak nga umay pailaang tumulong dito yung pwesto. No kasta, iso mismo tinangkontakken ka, bakit? Wen, lakay. Intad ko tinumber ko iti birthday ni Mika. Naibaga na ngamin nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Kastaya? Wen, lakay. Sa bagay, isupay mo't nga igatang na iti kanan nagiti anak na titad mo atangdan na. Wen, alakay. Dakkel mo't atulong tan kadakwada nga agasawa ti panagtrabaho na kadata. Dayjay manan ni Mami ka ni Uncle Edgar. Aggilgil ng tilda manan. Ay na, di dala agbain. Uray ko mamat, no agpada da nga awanan asawa. Saan mo? Tagpada damot nga rod nga daan pamilyana. Ay, saanan arumbang ti kastoy. Nasken ama-amuan ni daddy da ito'y. Ibagak kwa na ti amin. Ipabasak dagiti in-save ko a conversation ni Mami ka ni Uncle Edgar. Agraman dagiti ladawan dadwa. Ipulong ko ka ni daddy. Makaammo ditan. Nagsakit, Tanya. Nagsakit. Anya launay tinagkurangakin ka. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak. Apay. Diyaka mo, Jun. Ang panagkunakit sa anak kon anaragsak iti danam. Anya. Amang ano da ito yun ti makagapo ti pagsinaan. Anya. Talaga si Kapay tinatured amang ibagay ti kasta. Itataam mo ti may papan kada kami kin Edgar. Adakan kan no niya ti aramidam. Napanan ti panunot mo, ha? Apay ani Edgar pay. Amumot a pamilyadon ni Edgar. Malaksid iti dayta kapag yampay. No ita, jakpay lang ang masungbatan dayta sa ludsod mo, Jun. Basta ti ammo, kat aging innayat kami kin Edgar. Anya. Kidawak nga itad mo ti wayawayami kin Edgar, Jun. Ngamin,
Talaga asaan akong anaragsak iti danap. Awanan kayo iti bain. Nagalas ti ugalim. Pumano kay ti sangwanak. Tamangan nun niya pa iti maaramid ko ken ka. Panaw! Nagsakit tinakam ko,